thir tu lengai thatu te chibai kabu ka cheu sang ni somni paruk FIFA World Cup semi-final match poimo tak maya football khovela ramlian pahni Spain le France te anin machondona zanin zanlai dar som pahni le achen via mipui singriat lenna Dallas Stadium ram pahni te hi anin machondon ane tundin mun FIFA World Ranking pahni na le pathum na te anni a player nei tharam anni a champion tura rin kai ber pahni te anni bok nen game hunum tak kan be sei theyang World Cup semi-final thleng tura ram pahni te zinkong chui kir lokila Spain hian group A sa pakhat na nin knockout stage anin hlang kaya group stage game thuma te Cape Verde in hne tok pui ma se Uruguay le Saudi Arabia tero an hne thunga points sarinen round of 32 anin hlang kai ani tichuan round of 32 a hian Austria sithum fine an hne a round of 16 a sikhat fine Portugal an pet thaboka quarter final a Sydney sikhata Belgium hne in phu takin semi final anin hlang kai ani France lam en veleta ila France lam hi group A ya anni a group stage game thuma te hna an chang 5 veka Norway Senegal le Iraq laka te point thum thau an hlo chuak ani tichuan round of 32 a sithum 5 zetin Sweden an sopa last 16 a sikhat fine Paraguay an hne boka quarter final a Sydney Fire Morocco hne in semi final anin hlang kai zui ani France hian World Cup trantir phat ata tun thlengin goal som paruk loi mai an khung to a goal ni chau an la chhuwa thungani heng goal ni te hi group stage an chhuwa ani nge boka knockout stage game thuma te goal khatma an la chhuwa lo ani Spain lam ve thung hi World Cup trantir phat ata goal som pakhat an khung to line goal khat chau an la chhuwa thunga chu po quarter final a Belgium an machon tum kha ane chu tiang chu ani a chu wang chuan ram pahni te tun World Cup an lo che chhodan an goal khung zat le chhuwa to zat an team din mun player nei dan thlenga en hian arin beitok hle turangai ane a chakzok rin thiam thlan thiam po a har khopang le ram pahni te anin machon hunhun voinga an head to head lo en lokta ila anin machon hunhun ber hi nikum sang ni somni panga Nations League semi final kha ani a Spain lamin singa silin hena an changani tichuan sang ni somni pali Euro semi final a khan anloin machon to boka Spain lam thawin Sydney sikhatin hena an chang boka tichuan a pathum na hin sang ni somni pakhat Nations League final kha ani a he match sa hi chuan France lamin Sydney sikhatin hena an chang thunga Mbappe le Benzema ten goal khat ve an khunga Spain lamtan Mikel Oyarzabal an goal khat a khung ve bokani tichuan a pali na hi sangni som basari khani a friendly ani a Spain lamin Sydney fine nena an changa tichuan a top na ber hi sangni som pali dei to kha ani a France lamin sikhat fine nena an changa ne ram pahni te anin machon hunhun voinga kan enlet atang khan Spain lam kha achung nung zo kan ni ti achianga voi thum an chaka France lam voi ni an chak ve thungani heng game nga atanga Spain lam goal khung zat bel khom hi som ani a France lamin goal riat an khung ve bok ani kan muang khan tun nai kum ni thum chung kan enlet ani chuan France lam hian Spain lam hi anti hlei thei thlat lova tun tum anin machon tur po hi Spain lam anin ring to khop maya an forward Lamin Yamal Nico Williams te ho an kam thla dana reng an confizia a hriat ane tin an history ang zonga kan en ani po in ram pahni te hi voi som thum pariat an loin machon to a Spain lam tho achung nung zok an ni a voi som pariat ngot mai hna an changa France lam voi som pathum an chak vea voi sari dangero anin hne tok thungani
chu wangin tun hnaya anin ma chhon tawna le an history ang zawng po in enila Spain lam hi chung nung zawk an ni ti kha thil lang chiang tak ani soitawngin tun hnaya anin ma chhon tawna le an history ang zawng po in Spain lam a chung nung zawk an ni a ama ero chu khang thil kha chu thil hlui to hun kalta a thil thleng ani a chu wangin tuna anin ma chhon na tura hi chuan effect ngong aron nei phadon lem lo ani ram pahni te kan hriat angin tun din mun football khovela ram lian pahni player nei tha box si an ni a champion tura rin kai ber pahni te an ni potila aswal tam om love chutiang chu ni a France lama hian a bikin an forward te an thakhep khep khop maya Mbappe Dembele Olise te that zia chu soingai lova tlang hriat ani kumin FIFA World Cup a Mbappe an goal riat le assist voi thum a thok chuak to a Usman Dembele an goal nga le assist voi ni anei ve to boka Michael Olise point goal khung chi alo ma se assist voi nga anei to ani ti chuan kumin FIFA World Cup a heng forward pathum goal tho chhuat to zat kan bel khom ani chuan goal somni pathum loi mai ani a chu chuan engtiang taka hlo om nge an ni engtiang takin nge goal ma a an hriam ti kha ati fi avio in ka hria a ti chuan Michael Olise big hi engwanga goal khung har sat vio nge ni ti kha zona om mai thaya goal khung har sat lam ni lovin a roll wang zoka la khung lo ni berin ka hria a enge a roll kan ti chuan playmaker ani a finisher ani lova number 10 role play ani wangin playmaker anga a khel mio wangin game siam tu berpo ani a assist po anga phareng bokani Olise hian kumin FIFA World Cup a goal khung lo ma se team ta na apoi mo na le a tho hlok zia France in khelen thin chon kan hre thau ome tikhan France attacker te that zia kan soi to a mani chau po a goal thok chuak thei thiau an ni hlomani ti chuan Spain lam kan en ve thuni chuan an forward lama Lamine Yamal Mikel Oyarzabal Alex Baena Nico Williams te ho kan hmu a France lam ang em tha chu an ni lawani ama ero chu Spain chakna nar chu an midfield ani a Ballon d'Or hial dong thei Rodri an kola Barcelona midfield khaipa Pedri an kol boka an pani thop turin Fabian Ruiz Dani Olmo Gavi Mikel Merino te hopo an om bokane midfield nei tha team hi team chia an ningai lova a chan chu defense le attack thunzom tu an ni tlata wangin midfielder nei tha thi apoimo maya midfielder ro an rel miau chuan chakna chance kha asang ta thin ane France lam midfielder te po an chelova Chouameni Rabiot Manu Kone te ho an omane ama ero chu Spain lam ang tha chu an nilova tun hnaya an loin ma chhon to na te kan thlir let ani point Spain lam hi midfielder Rorel Zok an ni a chu an chakpui le nge thin bokane chu wangin zanin zanlaya ram pahni te in ma chhon tur hi a hmunom dona midfielder Spain lam thazoka ngai ni ma se forward lama France lam an chung nung zoka mani chaupo a dang lamna thlen thei thiau an ni hlom ani chuan kan soitel du pakhat chu Lamine Yamal chungchang hi ani a kumsom pakua tlinglim hlol ani a lanau khop maya ama ero chu he now hian France angam piap khop maya voi ni ama chhon to atangin goal thum akhungane sangni somni pali UEFA Euro semi-final a 2-1 an chak tum khan goal khat akhunga nikum sangni somni panga Nations League semi-final a khan goal ni alo khung to bokane chu wangin he Barcelona forward hi France tan a nok thina tun tuma po thataka ven ani lo chuan France tan hian apoi thei don ani le tuna chuan ram pahni te predicted lineup an starting 11 tura ka ngai en ho ta ila France lama hian goalkeeper Maignan defense Koundé Upamecano Saliba le Lucas Digne ateni se
midfield Rabiot Manu Kone le Michael Olise teni se forward Desire Dui Usman Dembele le Kylian Mbappe te ni ro se Chomeni hi Adam Chiang to em ka Shelova chu wanga starting 11 a tel lo kani a Adam tha ani phot chuan Manu Kone aya kan mutura nga yang o Spain lam Enveleta ila goalkeeper Unai Simon defense Marc Cucurella Cubarsí Aymeric Laporte le Pedro Porro te ni se midfielder Rodri Pedri le Dani Olmo te ni se forward Alex Baina Mikel Oyarzabal le Lamine Yamal te ni bok ro se le rampani ten game munom tak min hlui ngei dona in khel ngai na tu tan chuan mai phalchi ani lullo ani comment section a khan score in lo predict don nia ti khan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te tha in tia beng war thlak in ti ani chuan lo like kula kan channel hi in lo subscribe bok don nia thir tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye in khel en nuam vekule